Lucy, please don't go. I love you. Lucy, please don't go. مهرباني وکړه مه ځه. I love you. زه د تا سره مینه کوم. The door is locked. I have to find the key. Oh God, help me. The door is locked. دروازه بنده ده. I have to find the key. زه باید کیلی پیدا کړم. Find ول کیږي پیدا کولو ته. Oh God, help me. یا الله زما کومک وکړي. Where is my cell phone? I think David took it. Where is my cell phone? زما موبایل چیرته ده؟ I think زما په فکر David took it. David اخیسته ده. You cannot go from here, honey. You cannot go from here, honey. ته نشې کولی چې د دې ځای څخه لاړه شې خوږې. David, where did you get this gun? Please put the gun down. David, where did you get this gun? دغه توپانچه تا چیرته ترلاسه کړه؟ Please put the gun down. مهرباني وکړه دغه توپانچه دې کته کړه. I will not listen to you anymore. You are mine, Lucy. Please come with me. I will not listen to you anymore. زه به تا ته نور غوږ نه نیسمه. You are mine, Lucy. ته زما یې Lucy. Please come with me. مهرباني وکړه له ما سره راشه. Please let me go. I did not do anything wrong. Why are you doing this? Please let me go. مهرباني وکړه ما یوازې پرېږده یا ما پرېږده چې لاړه شمه. I did not do anything wrong. ما هیڅ هم غلط نه دی کړی. Why are you doing this? ته ولې داسې کوې؟ You always insult me. I loved you a lot. You have to marry me. We will stay together. You always insult me. ته همیشه زما بېعزتي کوې. Insult ویل کېږي بېعزتي کول. I loved you a lot. ما تا سره ډېره مینه کوله. You have to marry me. ته باید له ما سره واده وکړې. marry ویل کېږي واده کولو ته. We will stay together. موږ به یو ځای پاتې کېږو. Together ویل کېږي یو ځای. Are you in your senses? You cannot force me. I hate you a lot. Are you in your senses? آیا ته په خپل حساساتو کې senses ویل کېږي حساسات. You cannot force me. ته نشې کولی چې ما مجبوره کړې. force ویل کېږي مجبورول. I hate you a lot. زه له تا څخه ډېر نفرت کوم. hate ویل کېږي نفرت کول ته. I will go to the police station. I will send you behind the bars. I will go to the police station. زه به police station ته لاړه شم. I will send you behind the bars. زه به تا جیل ته ولېږم. behind the bars ویل کېږي جیل ته. How dare you talk to me like this? I have to tie you now. How dare you talk to me like this? تا جرأت څنګه وسو چې له ما سره داسې خبرې ته وکړې. dare ویل کېږي جرأت ته. I have to tie you now. زه باید تا اوس وتړم. tie ویل کېږي تړل. How can I help you today? How can I help you today? څنګه کولی شم چې نن ورځ تاسو کومک وکړم؟ I would like to report about my missing daughter. Please help me. I would like to report about my missing daughter. زه غواړم چې د خپلې لاپتې لور رپورټ ولیکم د هغې باره کې. missing ویل کېږي لاپته. Please help me. مهرباني وکړه زما کومک وکړه. You need to calm down first. What's her name? You need to calm down first. باید اول آرام ووسې. What's her name? د هغې نوم څه شی دی؟ Her name is Lucy. She is a supermodel now. She is missing. Her name is Lucy. د هغې نوم لوسی ده. She is a supermodel. هغه یو غټه هیروینه ده. اوس she is missing. هغه لاپته ده. Don't worry. We will find your daughter soon. I need her phone. Don't worry. پریشانه کېږه ما. We will find your daughter soon. موږ به ستا لور ډېر زر پیدا کړو. I need her photo. زه د هغې عکس ته ضرورت لرم. Here you go. Please find her as soon as possible. She is very innocent. Here you go. دا واخله. Please find her as soon as possible. مهرباني وکړه هغه پیدا کړي څومره چې زر وي او امکان لري. She is very innocent. هغه ډیره معصومه ده. بېګناه ده. innocent ویل کېږي معصومه بېګناه. What are you doing, Leo? You are wasting your time. What are you doing, Leo? ته څه کوې Leo? You are wasting your time here. ته دلته خپل وخت ضایع کوې. Here. What are you talking about?
I need to find Lucy. She is the lead actress. What are you talking about? ته د څه باره کې خبرې کوي؟ I need to find Lucy. زه باید لوسی پیدا کړم. She is the lead actress. هغه یو خاصه هیروینه ده. If you want to go somewhere, you can go Peter. I don't need. If you want to go somewhere, که ته چیرته غواړې چیرته لاړ شې, you can go Peter. ته کولی شې چې لاړ شې پیټره. I don't need you. زه تاته ضرورت نه لرم. You. I am your friend. I care about you. You can work with another. I am your friend. زه ستا ملګری یم. I care about you. زه ستا باره کې خیال کوم. You can work with another actress. ته کولی شې چې له یو بل هیروین سره کار وکړې. Actress. Police will find Lucy soon. The producer has called me so many times. Police will find Lucy soon. Police با لوسی ډیر زر پیدا کی. The producer has called me so many times. د فلم جوړونکي څو ځلې ماته زنګ وهلی دی. producer ویل کېږي د فلم جوړونکي ته. Times. Nobody wants to wait for her. You need to be practical. Nobody wants to wait for her. هیڅوک هم نه غواړي چې د هغې لپاره انتظار وکړي. You need to be practical. یو ته باید practical واوسې لیو. Leo. Enough is enough. Please leave me Enough is enough. بس دی نور بس دی. Please leave me alone. مهرباني وکړه ما یوازې پرېږده. Leave ویل کېږي پرېښودلو ته. alone. Leo, listen to me. We have spent millions of dollars on this. Leo, listen to me. Leo ماته غوږ ونیسه. We have spent millions of dollars on this project. موږ په دې پروژې باندې په millions of dollars خرج کړي دي. Project. I will not spare you, David. You have to pay for. I will not spare you, David. زه به تا پرې نه ږدمه David. You have to pay for everything. ته باید د هر څه لپاره ادا وکړې. یعنې کوم کار چې تا ما له ما سره کړی دی د هغه به ته بدله بیرته ورکړې. Everything. You don't have other choice. Will you marry me? You don't have other choice. د تا سره بل انتخاب نشته. choice ویل کېږي انتخاب ته. Will you marry me or not? آیا ته به له ما سره واده وکړې او که نه؟ Or not? Never. I would rather die than marry you. You are a coward. Never. هیڅکله هم نه. I would rather die than marry you. زه به مړه شم خو له تا سره به واده ونه کړمه. دی ویل کېږي مړ کېدلو ته. You are a coward person. ته یو ډارن انسان یې. coward ویل کېږي ډارن ته. Person. You are still very arrogant. Fine, you will stay here for the rest of your. You are still very arrogant. ته لا تر اوسه پورې ډېره مغروره یې. arrogant ویل کېږي مغرورې ته کبرجنې ته. Fine, ټیک ده. You will stay here for the rest of your life. ته به دلته پاتې کېږي د ژوند په نوره پاتې برخه کې به ته نور دلته پاتې کېږي. Your life. I will not give you anything to eat. This is your I will not give you anything to eat. زه به تا ته هیڅ هم در نه کړم چې ته یې وخورې. This is your punishment. دا ستا سزا ده. punishment ویل کېږي سزا ته. punishment. Come back here, David. I want to talk. Come back here, David. دلته راشه David بیرته. I want to talk to my mom. زه غواړم چې له خپلې مور سره خبرې وکړم. To my mom. Where are you, my daughter? I want Where are you, my daughter? ته چېرته یې زما لورې. I want to see you. زه غواړم چې تا ووینم. to see you. Where should I find you? Where should I find you? زه باید تا چېرته پیدا کړم. Oh God, help me. یا الله زما کومک وکړي. God help me. Oh no. David wanted to marry Lucy. Is she... Oh no, oh nah. David wanted to marry Lucy. David غوښتل چې له لوسی سره واده وکړي. Is she with David? آیا هغه د David سره ده؟ she with David? I have to meet David. He can kidnap. I have to meet David. زه باید David سره ملاقات وکړم. He can kidnap my daughter. هغه کولی شي چې زما لور اغوا کړي. kidnap ویل کېږي د یو انسان تښتونې ته اغوا کونې ته. Kidnap my daughter.